Шактаранчен республикара херахчиче пинде алулды жинна кожылы вирус шулухна. Твады бинде сагырвын улды жын пурныжы вғыт сырдадылна. Кудалы кра херахтва тышне ковид вундахыр диагнозлартна. Чавашин рейша хоружы чир сарыла себе кережеген оперативлы штапра, шене жыл екан малигунзенжи ларудырова ужымлатреш. Вакцину тудара себе кая ил забыраган. Кожылы чирбе кереже стелевбе ежынны чарузыне пурнышламан муниципалитетсенеде пучран шалмареш. Шене жылхи уявзем иртсе гайреш. Унчи маларах республика буштыхи Олег Николаев иртерне оперативлы штапра раштавын водырмажынжен бушлаза, кырлачын парымажычен канмалы, абатландармалы учрежденезен эшлеме юрамастезе ежынныча. Мобиле ошконзем терле района хулана тухса жюрене. Шубашкарды хошпырканы учреждение эшлене жешмар, терле ергезірліхпе палырны. Ерги хурал жезине чендермедивня. Оперативлы штапра ввезен ядезине вартынлых рағы варджеш кашнинбех ширіп эшлемелі явапты тармала тера республика буштыхе вазенделешпе. Аза илдерет пар акцине хула администрация республикари экономика министерствене ярзабарать. Он гышын кану учреждение зине лицензии среди трацах варма будараща. Роспотребнадзор ердюжи Надежда Луговская шамарли хулынже бурнаган паржин карантин рабузанда лавкана духны берги бальдерджа. Күгишти шкулда вернегенде кожыл жир ердне жинба хучынныскер неме бухмазыр пали журтне гильня. Вазенделешпе протокол земчырна. Кыжалге кырлачын ширемажынчен предприятизенде унда жюрегензен телешпеде QR-код тыдымне ширепретме хушиш экономика министерствене. Суду үлі центрзенче жак документа ядежын жештересімілі мартері республика буштыхе. Ажазыне каникула ирдерехяны бе, шиденеземде ытлара хилделарны бе, ку ширеп чару ергене вғытра ежынны бе жығынна, кыжылы жир войлы сарлайман. Шабақта вакцина тударганзын ежі чакны екен. Ойрума хутмы жылдан ирденезембе темлерек пулмала. Вазимбатне мобиле ушконзем тухса шуреща. Шабахта куэ же войлатма хуша регион ердюжи. Порачка варма район администрации зен ердюжи зен куенебе шиделек срешленебе сиве зума хилтмеле пульджа. Шанбеге хасту шкулда вернегензене профессияле белю или гензене де кожылы жердем вакцина тударма дуршмаладера республика буштыке. Кожылы вирусун омикрон штамя чавашке невыл халехе шидейменьха уйрумах аджазем тада асла уружизем уменче пызы хуруштов шурада тереш оперштаб пайда жызем. Чаунба шене дурзах грипран вакцина тударма сенджеш вазем. Республика Гларом Валерий, Регина Кубайкина, Павел Иритков.